شهداء صالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض صاحب هذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد خان عبد الله إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu ma utawi kiku bab nerangaken barang kila kang den ucapaken apa ma den ucapaken fil adza fiz zalazil ing dalem napa niku gonjang-ganjing utawa pira-pira lindu lenduh. Bab nikah menjelaskan tentang apa yang dikatakan di dalam masalah zalazil atau gempa bumi. Apa kaitannya dengan kehidupan nikah? An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah. Qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu ora jumeneng apa as-saatu dina kiamat. La taqumu ora jumeneng apa as-saatu dina kiamat al-ai kiamah hatta yukbadha sehingga den cabut apa sing den cabut al-ilmu ilmu wa taktsuru lan akeh apa al-zalazilu gempa bumi lindu lenduh. 3 wa yataqarabu wa yataqarabah lan napa niku parek cedhek apa az-zamanu zaman, yakni napa barokah zaman niki berkurang wis. Wa tadharu lan nampak pertelo jelas apa alfitanu piro-piro fitnah. Wa yaktsuru lan akeh apa alharju paten pinaten utawa peperangan wa huwa utawi haraj iku alqatlu mateni. Hatta yaktsura singgo akeh fikum ing dalem sira kabeh apa sing akeh almalu bondo. Hatta yaktsura singgo akeh fikum ing dalem sira kabeh apa almalu bondo fayafidhu mongko luber apa si almal. Fayafidhu hatta yaktsura singgo akeh fikum ing dalem sira kabeh apa sing akeh almalu bondo fayafidhu mongko luber apa sih almal. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an beliau menjelaskan, beliau mengatakan qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
La taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yugbadu al-ilmu, sehingga ilmu dicabut oleh Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut daripada ilmu. Mak bisa ilmu cabut. Dalam cara Allah taala mencabut ilmu bi mautil ulama wa kathrati juhala wa kathratil juhala, dengan diwafatkannya para ulama otomatis ilmunya pun akan habis. Sayyidina ulama nika atau noro bi ilmuna. Akhirnya sebeda karena reng seel sandi ilmu nika pun la sobung, sehingga yang tersisa hanya orang-orang bodoh. Fa'aftau bi ghairi ilmin, sehingga mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Fa'adhallu wa adhallu, mereka tersesat dan menyesatkan. Hari ini pun terjadi ongku kiamat menanika. Mungkin makin ki banyak orang yang sandi ilmu, orang yang nyari ilmu ki banyak, pondok-pondok ki banyak. Tapi di luar pondok pesantren neka ilmu agama neka hanya kebai pemanis, kebai nak kena. Tak ada keseriusan dalam mencari ilmu agama ini kasobung keseriusan, sehingga anak-anak orang Islam mungkin sekare kikare dubudun meloloh karena nganggep ilmu agama ini tak penting. Nika diantaranya tanda-tanda kiamat nika. Ulama ini kalah kebi, ibarat bangunan ini mau nepa ancor, sampean mau beda bungko nepa ancor, bungko ne bangunan nepa ancor. Maka apa sih dalam bungko, barang-barang sih berharga dalam bungko keluar kade, jam dinding, TV layar datar, kulkas 2 pintu, Magicom, Magicare, sebarang keluar kepi, dipan, korse, sampai tak tersisa sama sekali dalam jompok nih kah. Akhirnya mulai tak ada barang seberharga dalam compok neka pone keluar kapi propu ponan bungkone. Atunya kisi neka. Orang Gus bagus saya kalahkan situng. Ulama ne kalah, sehingga ilmu na atoro sebeda kareng butuh mulai banyak ring butuh na pon merata kebodohan neka pon. Propu ongku kiamat ongku kini ke pon perumpamaan. Tak mungkin bungkore bakal lepa anjor bi orang gila, mungkin beda barang seberharga tak kira. Apa keluar kado? Sebeda ki karo kare pako senancep. Kare barang-barang si tak berharga pone tembok si dalam bungkon neka. Awis selak luar ada kenangan, wis propu bela. Tunyang ki sini ka. Tunyang ni mulai kalak Gus bagus bi Gusti Allah. Ulama, sulaha, atqiya, sebeda juhala. Kare dubudun malolo baru bonancor tunya nih, karena Allah Subhanahu wa taala aneka tak ngangka ilmu langsung, enten Allah taala tak ngangka ilmu ini secara langsung. Coba lagi dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzi'ul ilma ba'da a'tahumu intizaan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat ilmu dengan secara langsung. Ten mora yang kak sekalian enten ilmu ini tak langsung yang kak sekalian sini katinin Gusti Allah. Walakin yantazi'uhu minhum ma'a qabdil ulama'i bi'ilmihim, karena Allah Subhanahu wa taala carana untuk ngangkat ilmu neka mengambil para ulama otomatis ilmu nadorok punan. Fayabqa nasun juhalun, yang tersisa hanya manusia-manusia yang bodoh selak-selak tak ngerti. Mereka berpendapat dengan pendapatnya sendiri.
Mereka memutuskan satu perkara dengan pendapatnya sendiri, pemikirannya sendiri, bira'yihim, kelaban akal pikirna. Fayadilluna wa yudillun, mereka tersesat dan menyesatkan. Fayadillun wa yudillun, mereka tersesat dan menyesatkan. Ki pola dari ngaji ni kepada saya ngereken nongku ke ilmu agama anak bola mon anak tak keneng ya komboy ya tak keneng komboy ya pola piyok bola pengerteh ilmu agama malaki selamat agama ni karena Islam ni tanpa ilmu tak bisa Pak. Al ilmu hayatul Islam wa imadul iman, tak bisa tanpa ilmu, tak berjalan, tak odi agama ni. Taib. Jadi pertama, kiamat nika tak terjadi kecuali ilmu nika yangka, ilmu nika elang. Mak bisa elang kelaban esedei, kelaban sedena para alim ulama. Bimautil ulama, kelaban sedena ulama, wa kathratil juhala, ben benyan orang-orang sebutuh. Tak ngerti. Urusan agama tak ngerti. Wah bapak tenang, reng sepona tenang. Anak budu ini tenang, tak ngakan teluare bingung, bahkan tak akeme bingung, tak padeng bingung, tapi anak tak ngaji ilmu agama ini tak bingung. Kiamat ongku adalah lambat ganje banyak orang alim. Akan beda yang tung nyitung pun rempeng nih kapuh, saya rasa tak kena terdak rempeng. Ki Zainal Abidin Rembang, Pak Yayanas bagulah Rembang setretan bi Ki Zainal, Ki Anas, Ki Zainal, banyak ulama-ulama si terkenal ning Rembang nih, sampai terkenal de mangaman nih ke Rembang yang berkeulamaan, ya setiiri ya lain terkenal lah, demah nyiri asiri ke Rembang, Maroko bulan pasah, madhab Rembang. Kibada makin ulaman beda ke ngampun karya kone tak banyak ponan, sebanyak sebutuh karya budu nampunan. Nomor 2, watak turuz zalazilu. Yang kedua termasuk tanda kiamat dan tidak akan terjadi itu kiamat kecuali banyaknya gempa bumi. Saksi kulit sampean kepi ponan. Daerah gempa bumi ini terjadi, lambak lendu. Durasinya sekecil lendu nih kan, sebentar durasinya, hanya sekian detik, benih menetan. Di orang kona roa copa mon boleh lendu. Engke, makin benih karo lendu biasa, makin kekuatannya bisa menimbulkan tsunami, berpotensi menghancurkan makin. Lambak lendu nih jarang, kula ki notot ki nek ini kamu berlendu nih kak. Gawo orang kona nih kan, mungkin yang kebiasa lendu nih kona dari banyak, maka lendu nikah termasuk apa? Bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Takthuruz zalazil. La ilaha illallah. Lah mangka namun terjadi lendu esoro adu bene buru kamu bian mula lendu buru ke gunung lendu buru ke tase nongke buru neng tanah selapang tanah na meroka mon bede lendu esoro adu ota bebenyak abajeng sunnah mon bede lendu nika. Makanya ada buaki al-Imam An-Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 104. Faidatun yusannu likulli ahadin ayyatadarra'a bid-du'a wa nahwihi 'inda zalazili wa nahwiha. Disunnahkan bagi setiap orang untuk berdoa dan sebagian wa nahwihi dan seumpama doa, kenapa pun napa istighfar
napa solawat. Inda zalazili ketika terjadi gempa bumi wa nahwiha dan seumpamanya, angin puting beliung, gempa bumi, lesus, lak balak tahun jan renggona. Keng yoba lak balak tahun. Anginan ora lho. Ploser nya. Atau ngeding napa petir, ojon sederes, arihi syadidah, angin sesanta. Ya. Apa saya sunaki ayu salliya fi baitihi munfaridan. Salat sunnah combon bitibian. Tak sunaki untuk berjamaah. Jadi mun terjadi lentu suruh baca doa atau membaca zikir dan disunahkan salat sunnah combon. Angin bonter bodo ojon se tuwers tak bambu se ngebeteraki soro salat sunnah 2 rakaat combon. Neka pendapat Imam An-Nawawi sunnah haki neka inda zalazil. Wa kadza tustahabbu salatu fi kulli faza'in, setiap sesuatu se mengagetkan sunaki salat. Zalazil, zulmah moro peteng celemutan, grimesen. Wal matarud daim, ojon setak bambu, ngebeteraki. Neka juga pernah elakonen salat neka ketika terjadi gempa oleh al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas annahu shalla li zalzalatin bil Basrah. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah melakukan salat sunnah ketika terjadi gempa di kota Basrah. Ketika terjadi gempa, Sayyidina Abdullah bin Abbas melakukan salat sunnah. Berarti hukuma mun terjadi gempa sunnah hukuma salat sunnah. Memperbanyak doa, memperbanyak zikir. Adzan ya Pak Ustaz. Boleh si adzan. Adzan sepenting tak ngerosak de kalimat adzan. Mun tambahin tak masalah. Adzan tetap Allahu Akbar sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. King tambahin marina adzan niki tambah. As-salatu fi buyutikum, as-salatu fi makanatikum. Salat, ayo salat kepi. Bungkana bang sebeng tambah senika. Ya. Terjadi gempa, wanek bini keluar kepi. Aku tangan to. Adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bini aku tangan to adzan. Sekana kene adzan kia, orang tua adzan kia. Kakek benarnya ding adzan jedem, mata keluar. Ting bedalen tu buru keluar. Napa doa saya yang juraki? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi. Ya Allah, selamat aki dan kaulah nyoon keajunan kebagusan atas napa yang terjadi nika. Wa khaira ma fiha khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi ban panapa saya kirim ban panjenengan aruba angin aruba ojen nika. Nyon sepaling bagus. Mon se orang ngandung buru dak beban brumaro mon dak remaja. Oh gerhana. Sorong ngeke betung. Nah, buru ke beban bruma sorong ngeke betung. Mon terjadi gerhana. Padahal soro salat sunnah tu disoro ngirem. Kita Allah alam dak remano noreng kono nika. Tak ngerti kula. Neka napa semestene saya lakonen kula panjenengan sebagai umat Islam saya ngerti. Jadi mun bede gempa soro maca doa, soro maca wirid, soro maca zikir, ya soro salat. Nomor 3
wa yataqarabaz zamanu. Ning Quran zalzil surah napa lafaz zilzalan iki terangake. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Terjadi guncangan yang sangat dahsyat ning hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Mulai terjadi kiamat ongku, ancor kebi nih, kebi sebutan alam ancor kebi, mak. Gunung, tasik, langit ancor kebi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa rabbuka wa yabqa rabbuka dzul jalali wal ikram. Sekabin bakal ancor. Keneng lendu. Ada artinya, daripada selamat. Wah ning Aceh berkekuatan berempar sampai bangunan sepaling kuat nih kayak capok lendu nih kancor kabeh. Jogja, masya Allah. Ning luar negeri belum boleh kejadian selain. Ini karena pun lah nikah pun lah kesokan Gusti Allah. Benika tak terjadi kecuali pun tandane kiamat nikah. Tandane kiamat pun. Bumi lah tak kuat, wah itu ke orang lah tak mampu lah. Lah kunci keboi, lah tak mampu tak kuat. King kurang sabar deh remah bumi ya. Coba merok keme mak keluar aing ki nangan, kene ngeyenom kene ke kapandi. Mun coba jenro letak mak keluar aing bumi le, tengke orang maksiat. Ki mak keluar aing ki nangan. Mun keluar nggak lumpur dah rumah. Saatnya malah pindu aja. Keluar belira. Kebiasaan Gusti Allah. Aing ilm tanah, egas ilm tanah. Mak bisa tak bolong nih tak campur nih. Daripada berlem tanah. Belireng berlem tanah. Kapi berlem tanah. Kebiasaan Gusti Allah. Mata campur antara na aing bareng egas nih. Jadi segas di na aing bisa tak campur. Wa yataqarabaz zaman. Zaman ini kan semakin pandai. Maksudnya zaman ini kan semakin karesa koni. Sebulan enggak seminggu. Seminggu enggak saare. Saare enggak sajam. Nika ada buah kita dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. La taqumu sa'atu hatta yataqarabaz zamanu. Tidak akan terjadi itu hari kiamat sehingga zaman nega terasa sangat dekat. Fatakunus sanatu kasyahri. Sehingga 1 tahun seperti 1 bulan. Bila apa sih lah apa sah boleh. Bejaki puru ria. Seimtihan jala imtihan boleh. Wasyahru kal jum'ah, sebulan enggak seminggu. Wa takunul jum'atu kal yaumi, seminggu enggak saare. Wa yakunul yaumu kas sa'ah, saare enggak sajam. Wa takunu sa'atu qaddarmati binar. Adapun sajam nikah seperti kehidupan atau seperti kedipan mata. Sekejap mata lah sajam. Kula lambek entar dak jompon buudan nika pinggir ji muksin nika kursu cek jauh no Pak sikole bot ning ger pager terus semak lamba orang pajer entar sorbaja ki asang tolorasi na bontot entar bengel ji jauh ke Pasuruan bu gawo mangken bedet tol wat sorbaja wat Probolinggo ampun semak kapi bonan sedeje nika. Ada sejauh pasar, Bilen Sidogiri, Panyangan, Wonorjo, Sukorjo, Setia, sepergem, COD, selake telah tak roba orang senyar PC, sebine COD-an malolo. Tahu saya keluar pasar makin coko belum compok nih melia sepeda motor, melia mobil, melia apa, melia kutang, melia sempak. Tahu saya keluar mak. Sepergem pasar Setia.
Melia sapi, melia embi, melia aja, melia telur sepergem, melia reng bine ya beda. Pasar sepergem setia. Tak usah ujo wintara ke Wonorjo, ke Sukorjo, ke Mandiman. Pasar sedunia re teguh ning sepergem semangken. Masya Allah. Jual sapi ke pasar, jual sapi ke pasar sapi makin tak ada tek pasaran setiap bunuh hari pasaran to. Zaman neka, anak apa mak seneka? Barokah na tade pak. Barokah na zaman dia lah tade. Barokah na zaman neka tade. Fayasirul intifa'u bil yaumi, mathalan biqadril intifa' bis sa'ah. Mau lambo, orang lambo. Saare neka barokah. Ngatamaki Quran. Bodo se saare dukale, mak kuat barokah. Jadi semakin singkat bekto neka, ane berarti semakin eyangka keberkahan tining Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi belum mengatakan al-muradu biqasrihi, yang dimaksud dengan semakin pendeknya hari masa zaman neka. Apa yang dimaksud? Mau jam pancet dari zaman sampai zaman menit tak berubah pancet, jalan pancet. Kata Imam Nawawi, adamul barakah fihi, adamul barakati fihi, ada barokanna. Singke setahun enggak sebulan, sebulan enggak seminggu, seminggu enggak sehari, sehari enggak sajam enggak sekitar mata. Ada barokan aja Imam Nawawi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dabu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Barokah kapi, anan barokah, dunyono barokah. Barokah, makin tak pati percaya ke barokah. Edim beda barokah, tak ada barokah. Jong barokah ini tambah lancar, Pak. Kok kan ngaji ya tambah lancar barokah. Ngaji na barokah, ken ngaji kok tambah perat, dari pengaji nela tak barokah. Bah boda pengajian pengaruh, boda pengajian bengkes ya. Bah barokah bisa mendatang rebi dunya, jon lancar, jon soki barokah bene. Minimal paling rendah na barokah ni ke ziyadatu khair, tambah kebagusan. Pon minimal nih kah. Umur mon barokah, tambah taat ke Gusti Allah. Dunia mon barokah tambah lampe, ilmu mon barokah semakin tawadhu senika. Nomor 4, wa tadhharul fitan. Kila napa? Ning kantoy terangaki benyakan fitnah. Apa fitnah ini ya? Fitnah ini kebareng sing rosak. Ngerosak apa? Ngerosak sebareng. Iman rosak, Islam rosak, akidah rosak, akhlak rosak. Ada fitnah. Fitnah ning akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, ta'ridul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Fitnah ini dihadapkan di hati manusia yang di dalamnya terdapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dihadapkan fitnah di hati-hati mereka kal hasiri 'udan 'udan, sebagaimana tikar yang kita ambil sehelai demi sehelai. Teker ini kemana kalak gen sitong Pak napak molpol teker. Tak bisa nyangkui. Iman gizineka fitnah terus ia depaki maksiat sampai iman tak ada sekali, tak berfungsi pun Pak. Pengiran letek ketakok, neraka letek ketakok, swarga letek ketero, kanjeng Nabi letek etoro, sombong pun iman tak berfungsi. Gara-gara apa? Gara-gara fitnah. Fa ayyu qalbin
angkaroha nukitat fihi nuktatun bayda wa ayyu qalbin asyrabaha nukitat fihi nuktatun sauda. Bila ateh nika menolak dak badana fitnah sing ngerosak ka iman apa? Fitnah ya maksiat barang nika fitnah. Kemusyrikan, kekufuran nika termasuk fitnah. Termasuk fitnah. Fitnah nika sing ngerosak. Lah contoh mun tak percaya, beda orang ngabekalan. Berempat abi tuh 3 tahun abekalan 3 tahun. Kelar burung, lo mare terop, mare mesen, kuade, undangan nyebar, mare kapi. Kelar burung, Pak. Bayangake abekalan 3 tahun, bener zaman sesekejap, bener 3 minggu, bener 3 bulan, 3 tahun abekalan. Undangan lemari resmi, mari ngonceng kapi, kancah tetanggoh boloh pada tahu. Terop, domar, lampu, mare kapi bidik kuade ini jengkep. Kelar burung orang seminggu. Arah apa mak burung? Padahal lawat bekalan 3 tahun lah pada seneng ah, lah mereka pi lah pada rateng ah, lah potos mereka pi mak kelar burung capok fitnah lah keneng fitnah berarti fitnah ini bareng sing ngerosak hubungan sekancaan, hubungan setretan, fitnah kapi nika kula kebeter pilkada fitnah lagi ya. Orang matiin orang gara-gara pilkada, Pak. Orang ngancam orang gara-gara pilkada, fitnah ya fitnah. Mau tak alar-kelar, mau tak kuat mana? Terjerumus ku badan fitnah nih kak. Sehingga iman tak berfungsi, pun tak ngurus tretan, tak ngurus guru, tak ngurus kiai ulama, sahabat abai pokoknya capok fitnah kok. Ngerosak. Beri kampanye aja. Berapa orang tak baca? Apa benar fitnah? Mulai zuhur benar cuma lopah ke Gusti Allah. Amaksiat lah kayak bini tuang udah joget mulai dari pesuruan paling timur sampai pesuruan paling barat. Mon orang andi iman saya kuat susah Pak. Takut Pak. Maloh ke Gusti Allah. Todus ke Kanjeng Nabi Pak. Dalam umat Kanjeng Nabi mapa seelantor kadari umat Kanjeng Nabi kebulan Gusti Allah melanggar atur Gusti Allah tak sholat atene sere tak susah orang-orang si munafik bae saya aroma saya biasa nih kan bayang aki sampean berempai orang kita bejeng ya durung merugikan orang yang lain fitnah durung syatokan Masya Allah fitnah mon kuat iman biasa fa ayyu qalbin angkaroha nukitat fihi nuktatun bayda mon atena nolak dak badan fitnah nih kah maka orang lambor teh sakte orang lambor teh sakte sido kiri bodo bom tak letu sakte alem sakte bodoh katon, bodoh Bah Nur Salim, bodoh katon, sakte, monyena kelanceng, yai ini ke oneng bah yai ini ke cak tikir, monyena aing seni ngedam, oneng cak tikir dia ke Gusti Allah, sakte Bah Nur Salim ini ke, foto je tak keneng mau tak pamer Pak, bat hebat rengkoner, Bah Abdullah Pajaran, tanya dari sinakon ini, bodoh kantoh. Haji saya rai pucon nih kak, sakte kia, mau nyalep sepeda na, mesti letu. Tak keneng salep orang je pokok, sakte ongku, dimanti rengkona nih. Mau mangken sakte nih dia, tak pada bi sakte rengkona, sebab nyerang tak pada bi nyerang belum tuh, serang bi pese, saya sakte, saya gelem nolak, sakte ongku aja. Ya ropele berempat. 200 seporan le sakte je sedia Pak sogo sakte tolak berarti orang kebal orang je lah kebalongku apa cereng tak ngebom setia serangan fajar je Nabi peluru serangan fajar je sebi amplop wa ayu qalbin asyrabaha nukitat fihi nuktatun sauda mun atina sampeyan nerema dak badan fitnah catat celeng atina sampeyan peteng atina sampeyan
Aduh mentor muka tak ngakan bisa nalon calon je. Pese apa je. Borong kula tak minta cek deng megendeng. Arum tak nyalon tak kira meri. Cek bade saben calonan nyumbang sanyu bolan teh bele kalak boleh sanyu nah. Bilon paralon ketok. Fitnah nih ke fitnah. Jadi orang sakti tak ada. Tak manti pedil. Tembak, pedeng. Melarat lah. Mon sesak teh serangan fajar ji ya. Etola ongku. Orang sakti ongku. Mana kuat berarti orang jadi bisa nolak dek bedena. Tak kening beli pak, tak kening beli. Berarti aben andi pelean sesuai kelaben ate ongku. Metoro iman, metoro agama nikah. Kikaro kalau trauma kengkaro enga. Yo reng songo cari reng bodoh reng coko. Saya yenje. Masih engkau ya terus. Saya tak kuat tak. Nengki mengkaro 1 juta kelar, 10 juta mungkin ki kelar. Apa mau 1 miliar pak? 10 miliar, 50 miliar. Ya lawe lo. Apa iku deh? Anu 10 miliar. Wis jok mirame wis anu paling kayak masake udah demek ya kayak masake loh dari 10 miliar ambu kok lah ngirem megelu nyari aman ya mau rengsak teh ada bangke engki king mun beda orang nolak dek bareng sing ngerosak nih kak serang kanan kiri serang ya dek budi tapi abon ki nolak sakti bian berarti pak iman masih kuat berarti lawe lo biri mercon letek lah letu durung ngebom engki sampean mau nyari orang nyembah apa ya tak nemu nyembah are sobu mau nyembah pese iya bukti nah tak bejeng tak jumatan tak abasah demi pese menghalalkan segala cara demi pese ya iyalah saya sembah tak ketakok pun neraka pun apa tuh arrosi warrosi finar nyogok je neraka tak pati baju iya mon dari orang mau dikancan bener jangan bener arrosi wal murtasi pola kancan bener nyogok orang pola kancan ada lawe lu tau lawe lu celamin cili je lah tak konsisten Watadharul fitan banyakan fitnah nih kemantir pada selamat nah, fitnah akhir zaman ini luar biasa pak apa sih tak ada ampun lebih dekat piponan terakhir wayak sural haraj banyak peperangan perang atau karan ampun supporter majelis atau kar tahu isa mosok majelis atau kar tuh madrasah pondok banyak peperang kita langsung perang lah karena tak langsung mati keng kembang rebed tak akor jo mulai pun mentar muka pada selamat ini jadi ini karena nikah karena kau orang napa ketakwaan kau leban mancinengan dekat Gusti Allah sing kebarokane kayak cabut ini Allah Subhanahu wa taala ampun saya ngarani orang ada kapi terjadi mungkin karena dosa-dosa saya lakuin kau leban mancinengan ya jadi tak bakal terjadi hari kiamat kecuali ilmunya kayak yang kak bi Gusti Allah nomor 2 banyak lendu gempa bumi nomor 3 semaan zaman nomor 4 banyakan fitnah nomor 5 banyakan perang aneka si terjadi ngane kampon bedekapi nih kaponan tandana le bedekapi kare terjadi nih kiamat atau le para kiamat rewe le kira pikiran apa sampean aku pikir le ibadah lah pikir iman deh saya kayak bawa materi lako apa saya lakonan kau tak melanggar ke agama engki apa kewajiban kau lebih mancinengan ampun lakonin saya ke pasar saya ke sabah Masya Allah ya nek kapi pun terjadi kapi nih
Mangkan janreng kono bek juban oreng mun noto tentina kiamat. Bek juban oreng jan apa? Ya pola ning kiamat ning arek molar semak kiamat di banyak ring cara kelacer apa? Banyak ring juban. Segus bagus yang kak bi Gusti Allah. Janreng kono bek juban oreng mun noto tentina kiamat. Kita sekapina tandene ke juba enten. Pace tak sekapina tandene ke juba bede tande sih bagus. Toronan Nabi Isa, masuk juba bagus. Bunyaan bangunan masjid, masuk juba bagus. Keng esen ada, mun masjid tak maafan, enggak kuadi. Congo to aku ngabi berempar itu yo, aku terak demar. Jadi masjid makin karo kebe hiasan tok. Kebe ngobo do masjid tiban. Entar masjid tiban dok Malang tapi nyongok tok. Le masjid pinggir bungkuna kaki jerais e. Tapi ngujau. Men perlu kau nengin orang kafir nikah berusaha dari orang Islam ini jauh dari masjid, Pak. Karena masjid ini jadi sentral umat Islam. Tak tertarik ke masjid, tak terus ke masjid. Kimon orang Islam ini sering ke masjid berarti bersatu, kompak berarti. Seneka termoga titi ilmu semanfaat. Termoga iman Islam epa kuat epa selamat ning akhir zaman dari fitnah nika. Babu khamsin la ya'lamuhunna illallah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا قدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا ينسواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل. العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله بالأنفاد إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين
ثم إلى أرواح أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح العلماء المفسرين والمحدثين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالع قسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعقيل بن سالم قد رباني سنة الشيخ عبد القادر جيلاني حسن الشاذلي والإمام البخاري والإمام القسطلاني والإمام زين الدين المالباري قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى رقد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الله ثم إلى روح قد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم المقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاد بن رمضان وإخوانه والحبيب قطب للشاب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زل الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي ووصولهم وفورهم ثم إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد زيدا حبيب العلام محمد بن علي بن عباس الملك وأخي عباس الملك وحبيب علي كويتا في محمد بن در الحداد والحبيب أبو بكر قرشي والحبيب شيبة بودي والحبيب عبد الله الحداد والحبيب حسن بهرون وزوجته والحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب علوي بن سقاف والسقاف والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سوسك والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن مبي الفقي والحبيب صالح بن سامي تانقل والحبيب مسلم بن هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار ومحمد الهدار ثم إلى روح به نور سالم ثم لقي حجي جاسم نور سالم ثم إلى روح حجي هاشم رافي وزوجتهما ووصولهما وفرهما ثم لقي عبد الله موسى بن هاشم وقي عمر فارغ ووصولهما وفرهم ثم إلى روح الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهن وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله ووصوله وفر أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرار وأنواره وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة ونتغشى من رحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وتمنع في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.